Čovečanstvo hrli ka nezamislivom buretu baruta koje bi moglo da proguta svet. Vreme je za mir. Ove reči izgovorio je generalni sekretar Antonio Guterres na početku debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. I šta se dogodilo posle toga? Srdačno vas pozdravljam i dobrodošli na YouTube kanal Reči istine. Ujedno vas pozivam da pogledate prvu emisiju nove serije koju sam dao naziv Vesti u pokretu. Jutros u 6 sati i 20 minuta pre godinu dana počeo je pakao i trajao 6 sati. Ovo je jedan od naslova koji ste mogli da pročitate u novinama, a opisuje početak krvoprolića u Izraelu koji još uvijek traje. Podatak koji sam jutros čuo na vestima govori da je do kraja septembra poginulo više od 43.000 ljudi, ranjeno više od 76.000, a prema podacima Ujedinjenih nacija skoro 1,9 miliona ljudi je raseljeno u pojasu Gaze. U ratu koji je počeo 24. februara 2022. godine između Rusije i Ukrajine, ukupan broj ubijenih ili povređenih ruskih i ukrajinskih vojnika je 354.000. Kuda sve to vodi? Zato ponavljam rečenicu koja je odjeknula u celom svetu. Čovečanstvo hrli ka nezamislivom buretu baruta koje bi moglo da proguta svet. Vreme je za mir. Ova izjava je jasno upozorenje na rastuće napetosti u svetu. Da li postoji rešenje za ovaj problem? Da li će obrazovanje i svest o socijalnim, ekonomskim i ekološkim problemima osnažiti ljude da donose bolje odluke? Da li će učenje o moralnim vrednostima kao što su empatija, tolerancija i saradnja pomoći u smanjenju sukoba? Da li će otvoreni dijalog različitih kultura, političkih ubeđenja obnoviti narušene mostove? Da li bi praktična duhovnost svih religija sveta ojačala svakog pojedinca, a samim tim i društvo? Gde je izlaz? Da li ćemo stvarno eksplodirati kao bure baruta? Nemojte mi zameriti što ću citirati jedan tekst iz Svetog pisma Starog zaveta, pitajući se da li se upravo to ostvaruje danas. Isaija 24. poglavlje. Tužit će zemlja i opasti, svenuti, iznemoći će vasiljena i opasti, iznemoći će glavari naroda zemaljskog. Svestan sam da konstatacija stanja ne znači mnogo, ali da li bismo došli do rešenja ako ne pronađemo uzrok problema? Pogledajte još jedan citat iz knjige proroka Jakova. Otuda ratovi i rasprave među vama? Ne otuda li od slasti vaši koji se bore u vašim udima? Želite i nemate, ubijate i zavidite i ne možete da dobijete, borite se i vojujete. I pre nego pređemo na rešenje, želeo bih da vam pročitam kako Bog gleda na to što se danas događa, odnosno šta je uzrok problema. Vraćamo se u knjigu proroka Isaije i čitamo nastavak teksta koji smo već pročitali. Jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer prestupiše zakone, izmeniše uredbe, raskidoše zavet večni. Smatram da ovde ne treba komentar. Ali ću spomenuti još nešto, a to je proročanstvo koje je izgovorio sam Isus Hristos, koji je predvideo da će do ovakve situacije doći. Na primjer, u Mateju 24, 6 i 7 govori o stanju u kojem će se čovečanstvo naći na samom kraju vremena. Čućete ratove i glasove o ratovima, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo. Zar vam ovo ne zvuči kao da čitate dnevne novine? Zar nije prorečeno da će stvarno ova naša planeta biti kao bure baruta? Gde je onda rešenje? Naravno, ne privremeno, nego trajno. Svetopismo
Posebno Novi Zavet nudi nekoliko ključnih načela koja bi mogla da reše probleme čovečanstva. Evo nekih najvažnijih. Prvo, ljubav i saosećanje. Evanđelje po Mateju 12:31 kaže: ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Ovaj poziv na ljubav prema drugima može poslužiti kao osnovni princip za izgradnju mirnog društva. Drugo, pomirenje. Matej 5. poglavlje. Zato dakle, ako prineseš dar svoj oltaru i onda se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te, ostavi onda dar svoj pred oltarom i idi pre te se pomiri s bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Ovaj tekst naglašava važnost pomirenja i uspostavljanja mira s drugima pre nego što tražimo duhovnu povezanost. Treće, služba i žrtva. Matej 20. poglavlje. A Isus dozvavši ih reče: znate da knezovi narodni zapovedaju narodu i poglavari upravljaju njim, ali među vama da ne bude tako, nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi, i koji hoće među vama da bude prvi, da vam bude sluga. Kao što ni sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup da za mnoge. Ovaj poziv na služenje drugima može pomoći u izgradnji zajednica gde se ljudi brinu jedni o drugima. To je poziv da se iskoreni sebičnost i uspostavi solidarnost. Četvrto, duhovna transformacija. Rimljanima 12:2. I ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svog, da biste mogli kušati koja je dobra i ugodna i savršena volja Božja. Ovo je poziv za unutrašnju promenu koja bi rezultirala novim načinom razmišljanja i delovanja, da bi to pozitivno uticalo i na zajednicu. Peto, nada i poverenje u Boga. Filipljanima 4, 6 i 7, Gospod je blizu. Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Božji, koji prevazilazi svaki da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu. Ovaj poziv na veru i molitvu može pomoći ljudima da pronađu mir usred nesigurnosti i straha. I šesto, jedinstvo i zajedništvo. Efescima 4:3, starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira. Ovaj poziv na očuvanje jedinstva među vernicima može biti model za šire društveno jedinstvo i saradnju. Prema tome, kakav je zaključak? Sveto pismo nudi rešenje koje se oslanja na ljubav, služenje, pomirenje i duhovnu transformaciju. Ovi principi mogu pomoći pojedincima i zajednicama da prevaziđu prepreke i izazove, stvarajući tako svet koji je bliži idealu mira i pravde. Da nam se stvarno ne dogodi da na kraju eksplodiramo kao bure baruta. Znam da ovo zvuči nedostižno. Ko može verovati da će ceo svet prihvatiti ovakva načela? Iako to bi bilo jako sjajno, zar ne? Ali mi znamo da su ljudi većinom sebični, samoživi i uglavnom nezainteresovani da se menjaju. Šta onda? Možda ne možete promeniti ceo svet, ali na jednu osobu sigurno možete uticati, a to ste vi sami. Ali ima li svrhe da tu i tamo poneki pojedinac prihvati ova biblijska načela ako će većina čovečanstva ostati zla? Naravno da ima. Najpre, ne podcenjujte moć uticaja jednog dobrog čoveka. I drugo, osoba koja prihvati ova načela i ugradi ih u svoj karakter je na odličnom putu da se jednog dana nađe u Božjem carstvu, u svetu koji neće biti bure baruta. U stvari, mislim da tamo, a siguran sam,
uopšte neće biti baruta.